megalayapost.news. Kasani bisingkling kanoi kun ktina ke jalam kelaya kelawan rak keburam ke bekraw ke jalam bat ia kari India da ke bayalam kum ke kapten yak weipat kinong kun kti jongkari syakalempung World Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Cup arajara pun rio kabalalong nadu kelai poi tarik kulalingkon hadu ka nyau tarik urempang arajara pun rio hatashkan Uzbekistan hagane kelempung kasani bi kelayo bankur arteli kita kemarnong haka kedan 60 kg senior woman dalor kani ke jingjob kasani bisingkling kelayo rui kanam borom female player of the year kabala itu da ke pro Panjali PPL kalempung ikun keti kebahe tam hari India kabakring ikinong ikun keti bakan sai na kelengkari haka jingwan payeng matagasngi kasini bisengkli kelayo ikjing pedang borom patba haditio lengkadan daki artli kiseng kata ke Women Organization of Riboy District lembat kanyo trap National Youth Front HNYF Northern Region lengbaga sports cell haka ni kejing pedang borom la aya kejing ai museum bat kijing kitbok ruang halor kejing job jongka haka tegano paisngi la don langka kong Mary June Mersing President jongka Women Organization of Riboy District peringkat berkidukot jongka HNYF Northern Region kentup yu samla birbor kongbe sports sekretari samla Ronald Tangsang Assistant Discipline Secretary buat Don Roy Kshar Education Secretary lembat kiwei pat kidukot jong kita ki harseng habakran akani kasngi kasini bisengkli kelapan pa ya kajing sukmen bat jing yero yo blai da ka baong badai lembaga jing don rekat jong u nadu kisngi basdang hadu ka thong ka bakala poi menta kelapan pawru bakalenti ya kamsyam lalong ka basung namar bakaham ban mat shibun kijing e hakalenti ban poi syakani ka kerdan Women Organization of Riboy District. Kadnung ngidap da kacing sukumen bang ui bagi kun samla jong kadong bat katem Riboy ki jong mo kila anang pau bat kila anang kiu syaprang ha ki baru kiliang dan ri men tagas ngi na kiliang jong ni pen pau si shai ki jing sukumen ka bakrau ha ka bai ui ni ki kun samla jong katem Riboy ka bai jong i kong senebi lingdo ila wanra ya kanam ka burom ha ka biade senebi singkeli ha ka bai ila wanra ya kanam ka burom jong ka Riboy District jong i bat kumjuro ya kasiet me kiliang ka bai ki jong i bat ya kari India hi baru apa wei ngidas kong sarong shisha ban yu i bagi kun samlai jongi kum i kong senebi ila long i kapten jong kane ka World Cup 2026 ka pamenta ha ka tingya kun arm wrestling ka ba mai idang shuan pai mentagasi tila kaliang jong ka wadhang ni ngim do ni ai ban ai ri ni ai ka jing ku ku do ka jing kit bak yang i ba inang kiu shu shu syapang ha kakam ka ba mai idon bat kum jong ba inang la manerap iki bobon ki khon samla jong ka them Riboy ka ba in jong i nagpada ka jing pitin lenti ki jong i nyem artatian baki babon ki khon samla to ka them Riboy jong i kinang yo bania syakane ka lenti ka ba mai iyan bat kum juru ha ka bayadai bat ni kermen bakanong ko dangkat ni Ray na kaliang ka jung ingin na ay na ka jingkit mo kiriang ka bakraw sisya ka ba na kaliang ka jung inyo sisya banlong kum ka top jong ka partay hi baro ka way tisoy sisiyan na kaliang jong ka Women Organization of Riboy District ngiyong yung congratulations kung sinibisically ya ka jing job bat ka buron ka mapinawan ra ya ka dong bat ka time Riboy ka ba yun jong hindi kwa ba kamday tangkat na yung ray na kaliang ka jong pipinang ay museum mat pinay jing hikay ikibabon ki kon samla jong kani ka time Riboy ka ba yun ka jong layo man yang borom yang sedebi sengkli diba bangrak nam manrak borom ya kari bat ya kecelahi cingi borok kowe ila warak nam borom deng ba ke cingi lekai am sting jungi haka World Cup wrestling ajak Rio kabalalong ha arba kistat tolong kai ka susah jikat mau kari bacet beriu samtam mangi ibarit pa andai ladon pat lagi pun semla jengi i ladon kasap bakti seperti tolong ka sorong jengi beri menyebrap amat lawan ra ya kenam ka borom tenang ya kiu seberang sedebi sempeli tinang nang nikmat tinang la ban wanda susu karena keborong ya kari bat kejat bedriu ini bat yang percaya ini berkuai tu naik lekai bah naik kiu seberang blay undon dekat peti blay undon dekat bangi barok lang kibodon katene kuat undon ai panaya pi blay tang kijing timbang kimpiang nang la susu tapi lekai ra kanap
Bro. nga susarong sukumen dali kam nilekay kam sport ni kun juga kawai ru kam tang kan akannya kasi ya piba kon sedang buram lang ya kan ya kun juga melawan kau ni sport hoki ya pir ka Malaysia jarmu lemat kilong kumi di nak sumlai barok koi bat kawai kum ngene je sport mdei tang kun juga bukan poi kum ne no kum ong kun ngamene idehi banyak sim mata kinong ino gilan sport menrak enam ke puram apa ke jela ke distrik jadi tam pemilihan ini tam dari semua ini ngakung pa tam dan bun kita mungkin ngai play picat ejar musik lah ngelakor akan kasih buat ada kasih sonde ai play ejar mu ni ko met ko ya tang tak play sebut kapan kong hinga ingo yo bri try kenrat bola dan ka da kene kicing identity ka jonga ko ngati ba kan de kicing identity ka kamlong ka basuk subun kicing lah kaliang ka training hakaliang ka financial problem kum ju ru ba kawai banga yo jim tip banga la selek dam ta ban de da kawan kalong samti ni la kam stem bi ka por na kadang waktu bi pati bi no ka stem bi pan cing yarap nang no ru kani ka chat nga ko ai breaker pang ya samla jonga ba ila irap la sport ka financial problem lagi tak kira ru ila irap sibon kai ku bliru ya coach jonga ya Alanson Marberniang but Benjamin macam ngasih training but Alanson Marberniang ada tu ban upgrade ya lade di training sambil orang but Benjamin ya kai ku bliru ya piki women organization jong ribu hai ban optem kurang suha presiden tu bilang ke kepada yang firu ka pai ngati ba menta kam bangalara menta ngi bedal ndi reu gol ta bangadon hi kita ka thong ba sisin kasi ngam ongra menta kasi ni la shai bangara tang ba sisin kasi hi ngan sara bi gol medal denga na kerpadu ya ki kun samla ban bakiru kin long bakin pensap ya kasap ka pong ka bakidon lah kano kaliang dade ka kam sport ne ha ka kam kuih kidai kita lain bakin penkam hai ki. Adin bang saji dah saselek adin tempat na yor ka kubar bangalong kum ka kapten jong ka India. Nga sukuben ha namar ba. Ha cha bangan lek ha ngalong kapten ngam kene ka first time jong bangalong kum kapten ban yalam ka tim e. Cha bangan lek ngabu pa ke jintuai barang ba. Ngakwa ban lek ti om tang ba ngamar wi ngan job ngakwa ba ketim hi jonga barok begini job kan ringa kemen sisa kata hi kala urlong sisa ba barok ke tim India hi ba barok ki participation from India kila wanra medal kino monthly watang wi undan ba monthly barok ki ra medal kata hi ka ba pen kemen ngan namar play raskap tim divide ke part Meghalaya Post.news